Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Karbi Anglong Mouse Council, Abarim EM Asok Teron Ahinben, Kang Thilang So Ahawar Along, Thong Nog Be Eco Park, Kang Pupon. Nomati constituency ke parlo denarong kang thilang so alang sun along kijoi kelang atumapan Karbi Anglong Mouse Council EM Abarim Asok Teron Ahinben mathapon si kang thilang so ahawar along amena jungjung along le abari along kijoi kelang adim kasimar ponji aphan mathapon si matijong ni phai CR ni thong nok be eco park pu amen irpon si Karbi Anglong nihang nijang arat aphan EM Abarim Asok Teron Ahinben ingpu pontanglo Havar ki hatpen siwaram kro Karbi Anglong News Aku pun tak Karbi ke panangrai banglo. Karbi ke panangrai banglo. Lasi halas so bang cuma ngatu mengace dandu na banglo. Nok belo. Seben nor mai tu thekdam long lelang nang le kaji rohang pia park tang ho. Samson sing ti thokor sing ti tang ho. Kapre kapre bang do. Tapi thong nok be po nile sona park garden bang. Karchulong kom ola. Lasi nilima tha bang ke thong nok be lu polo ti kang tang kring ajone pe alang lipanan amen pen pilu polo ti itum Karbi do warrior lo. Itu achievement bang ke inur lo hala so far amen people lo pon itu future bang hala so thong ne be phanta Karbi tum chikimu popen Karbi Anglong or arar long la sona kheido la sona kang sak do po bang tum da chini po polam ta klang pon pu pusinili la bang mata se amen irpon lo thong no be amen ki irpon lo seta la statue bunai pan han ning matha do thulang la bang ke statue bunai lo pote tanga khosong ping mati mo apor me se na le tum kadu be hirju be na pilo te la bang ke bonai vek nang po la so statue long si इसे टावर सिस्टम बनाए पो बजा लहे लासन बात हे तांजी पुर सी प्लानिंग दो के बनाए पंजी पुदो लहन ला angsi langso no asubsa Karbi Anglong ara panpilo puji la bangke don 7 December bangke lake ningkan sirkap arta nanga choklo lase pini ningkan sirkap nanga chok ani ana bangke kangthi langso bangke pirthia dang che thang flub lo muni tu mani rong bhong pe wanglong lo damlong lo lacho taklela lada adungara Karbi atum kar bagatum ta choklem chodam beha be part be chibi donong lo pina an ma wasai long be bangke anu tinta la kangthi langso bangke Karbi Anglong homporti lo Karbi Anglong property batasi chinghon nang po anu tinta wang nang po la pen dipu bangke patte arte den nang po ka mata pangthi et sido nang po ta non ni thekdam lo ninga sabsu ko se bangke halda water falls along an mata hor o kicho tum de ahupen social media long theklong lo chape ni choi jin diti asine kadog be pini nale tum hoipen pilkuri yang tu mang lehalo hala da bang pater tide nang po pen gari motor ba hala da adung bang pon pede naing besi kadung be phatan chuni ri nilihin pena bang ke Dokmoka Police Station ke parlo along inut abang phia phan apran armut tekang net Dokmoka Police Station ke parlo Mohamaya Pahar Gori along Matijong ni phai ECR ni inut jankor goalpu abang phi hidia jo sokerot bom aporahut Rakesh goalpu abang phu thang alam avi pin pen check apum pen ke theng ke chok lok pen ajok hidia jo along amat apran armut tekang net lu Bang so phirong arat atum thekdun longsi Dokmoka Police Station atum aphan birta pisi Dokmoka Police atum adimak long anpali dunsi apran karmut tekang det Rakesh goalaphan Police atum nep ingnang ponsi Dokmoka Police Station along an ponlu Labang solam aputhak dipu DSP Nahit Karisma Arjulong si Dokmoka Police Station along anwangsi kopi kosona thepensi apran karmut mapu aputhak Rakesh golaphan Arju tarli ponbomlo Apran ke damjoi abang phiaphan jankor gol artaninkan ingora thokpusi pangthekpon Lapen ke chok che abang phuaphan matijong ni phai hini arni dipu judicial court along paklang dampo hem kangsam thap dampo pusi DSP Nahit Karisma ahin pen pherang kya thengno ningjepon Phuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong News Dokmoka থানাত 4:30 মান বজাত আমি খবৰ এটা পাইছিলোঁ যে মহামায়া পাহাৰগুৰি গাঁও এখনত মানে এটা মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছে বুলি লেডি এগৰাকী তো লগালগ আমাৰ দকমকা থানাৰ OC আৰু ষ্টাফ স্পটত গৈ পেলাই লোকেল উইটনেছেছ আই উইটনেছেছৰ লগত কথা পাতি দেখিলে যে এগৰাকী লেডি জান কোঁৱৰ গড় 26 ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ তাৰমানে মাৰ্ডাৰ হৈছে আৰু লোকেল উইটনেছেছৰ ষ্টেটমেণ্টৰ মতে এজন তেওঁৰে দেৱৰ এজন ৰাকেশ গড় বুলি তেওঁ মানে ইনভলভ আছে তো ৰাকেশ গড় ওচৰৰ ক'ৰবাত জেগা এটুকুৰাত লুকাই আছিলে তো আমাৰ দকমকা OC আৰু ষ্টাফে গৈ পেলাই তাক ধৰা হ'ল আৰু তাৰপিছত যিটো আৰু পিঅ'ত যিখিনি প্ৰচিডিয়াৰ যিখিনি চিজাৰ এই গোটেইখিনি কৰা হ'ল বৰ্তমান ডিচিজৰ হাজবেণ্ডে কেছ এটা দিছে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু কালি আমাৰ আসামি ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ল কিহৰ কাৰণে এইটো ঘটনা হৈ গ'ল
ই এতিয়া আমি ইণ্টাৰগেশ্যন বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ বৰ বিশেষ কেলে হৈছে এতিয়ালৈকে আমি বস্তুটো মানে সি ক'ব পৰা নাই কেলে Center Bajar Ahithi along by Kachingkoi Pen Ajok Inut Abang Phua Dimak Long Amat Apran Kedamna. Uttar Borbil Police Station ke parlo Center Ahithi Angden along Matijong ni Phai ECR ni Ajo por fight sirkepra achitim apor malom ihum S09F5912 abai Kachingkoi Ajok Adim along Amat Apran Damnang Juilo. Apran Kedam Jui Abang Phua Phan Phuloni Kania Be Arong Amikar Sip Sing Be Pusi Pangthekpon. Apran Kedam Jui Sip Sing Be ke Sorkar Avorengsi Klembang Phulo. Alang liki thitang abang arpum sitami towar ke dam atumsi theklongsi aphi center along VDP klembang phusi Uttar Borbil Police Station IC aphan birta palisi adim along an palidunsi amunit aphan kapang thek thedet ajok aphi sai jok jesi phuloni pherang ke klembang phu arun ingti ka tharlapen bodoho singh han se atum aphan Uttar Borbil Police Station IC birta nanglosi adim along an palidunsi phuloni kania be arong amekar sif singh be pusi pang thekpon longno non abangke pulis atum che parideng ponsi dipu medical college and hospital along postmortem aphan ke ponji aphan si sikdang ponlo labang sobaik pen kachingkoi non amat kopi koson penloni pulis atum sitami pangthek pami ponlong lelang phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong news Japra Langso Cultural Complex along KRAS Sarupathar Hawar Amayatum aphan appointment alu keron pon Matijong ni Phai CR ni Japra Langso Cultural Complex along Karbi Rongasar amay Sarupathar Hawar amay atum aphan mati Rongasar atum aphan amithang ajakong alu appointment keronpon Lason sila bangso appointment keronpon amay chepahem phupon Sarupathar Hawar amay miphu Baburam Singh nar ahin bensi mai chariponlo Lason si alohi aman pen kache tongdon Karbi Anglong Autonomous Council MAC Kadom Terangpi VDC Chairman Silar Sondrongpi EM Abarim Hun Singh Be Lapen antarta KRA tiripi mephu dhormo teron atum chetong dunlo lason si rongasar ke klem ke damnangji aron atang penang an RD dojot pen chethan chimun ponlo Lapen alohiaman pen ka chetong dun local MAC sitami labang so appointment alu rongasar atum aphan keron pon longloki ning arong piklo lasi anutin abang phu rongasar atum sitami labang so appointment alu kachibi pemeji aphan choning riponlo lapen anparta rongasar ahem along hongpharla kipi ponji aphan sitami rongasar angno along lamchak chipi dekangno Lapen labang so appointment aloke ron pon laki bang troxy kebra troxy atum aphan si ron ponlo lapen kache tongte atum aphan an sitami prabjen pen ron pon poputa pherang kya thengno pachini teka buka jan pen sarkuru be Karbi Anglong news